sallallahu alayhi wa sallam ewo washikemba na agbe gbile ni abashi e sunna ka ke sunna huwe je nafila sande ya yo bugo ka ke sunna ke wa ni biele sunna fa je fe o ba ni wo fi e je mon ke la ka ke sunna no jimini nafila e si no ko ni je farillani a ene fiki wi mon ka ke sunna kakap adini islam na nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke ban wa ta ke sunna to beni sheikhul islam محمد إمام البربهاري يويا شرح السنة مية كشأن الإسلام هي سنة وسنة هي الإسلام أكيد إسلام أكيد إسلام نجي بالوج نجي إسلام أنا بيك أباشي إجبا ne abaye bid'ami ke ba che to the extent ake gbeni abake shi anme na ke bid'ami na abana mu ko ne fe sunna abake lemu ake lemuwe ke gbeni pa bid'a fi mu abaka ke shi epa sunna fi mu abake lemu fe bid'a anabi kana kan biya mi ji be ni nyeni kan le loya ba fa me na me kan le Qur'an shani bi ke shi eho amekuehi awon ba boti ametwimi eshiji mala fo ke shiji amelle Qur'an na mekan yo shishi if you know ba ya fe Qur'an competition if you know ba ya Qur'an competition a fe hifz mini hifz afyo huruful Qur'an a memorize mo fi ba do shi we ambulance innal ladhina ato ambulance ke mala noko bemi Qur'an min jinne ko ame mene kuma kaje haram kaje makka kaje madina kaje ngbe jame fio pe ni yo makka mano masalati nje haram pe fio pe no bana madina ni no je masjidun nabawi to be ni mala Nasiruddin Albani ha reporte fio pe no bana Jordan ni o bana kaje afi tarawih na kane na kan bid'a kunute ko na afi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا ناك قران اك كنوت لاتم القران بيان مو فيام هو ناك سنه منو با شنو با في سنه نو اباك بو في بدعه في مو دي بدعه سي كما ني تو نا في افي كجا شيان ني تفي شيان دي في اكيمي لو دي كعبه افي كجا مسالاتي كان كلمه مسالاتي جمعه نا ما اسلامي لو دي مسجد النبوي ene Muhammad Nasiruddin Albani ke be mini hishe Madina ihuwa ya anabi masalati je akesi because masalati be agboje masalati agboje shagbe na fe bid'a ajima huwa je ni ya solo masalati ni USA minewo because bid'a na je building ni gba na don Madina tu nabawi bia na heni tawoji ingba anabi noyo ingba fi anabi noyo nakaji je ni anabi sallallahu alaihi wasallam ke wa ka ba shemi bida ba fe jelen fe katutu e ba wo jelen fe dun na kaji bina nabi sallallahu alaihi wasallam keke na bila ga shi ani na kan dun ese kan de ba je se ba be ko lo na nabi sallallahu alaihi wasallam ke nam abana kan ko shi na kan e dun ba hayi ni ke dun hayi me fi o peji be ni ba na kan e in sunna ba je ko shi je me pini ba na no ane ke wa ke shi e umma min ba jala ko me no mai pa o kete 73 fe ke ba ya la mi je ko mi pe bia ne na acho je ka me gbe je aba ke me ne Tijani me ne Ahmadiyya me ne na acho ji me ne ehwe no na ka nabi sallallahu alaihi wasallam tiya me tan 70 27 ne tiya me tan ameje muslim umma ji ame she got je 73% out of a umma fi 100% 73 72% fe ba ya la mi 1% pe la jibe na nabi chon ko imagine like 1% na chon ngame yo ami we je me ko no ba na kuku e masalati ko alo kuku e organization edomo individual no we mo ko ne ke gba we ahli sunna ke na ke ya paradiso salafi ke na ke ya paradiso je ne ko atun wa qul i'malu ni mo ke ma ka metuni ni chumo je no ni nyumbo ko fa sayara Allah a'malana Allah subhanahu wa ta'ala bana woni chumo onu chumo jina Allah subhanahu wa ta'ala eko jama wanya wale ona wale akamu ko keba kashi bid'a ne ke bid'atul hasanani
bida ne ke o ehe no e okay bida ne ke no le ye ne ke anabi sallallahu alayhi wa sallam e ke iyakum wal muhdathat al umur nyaji anya he ke ja ni bi na ke ba njamo me he fa inna kull muhdathatin bid'a e ja ke ni bi fe he fi ake ya dini ya mi bid'ani wa kull bid'atin kull e ke kull bid'atin dalala bid'a fe bid'a ho laje moni anabi ji ko yemi anabi ke illa anabi wi naka leke wa kull dalalatin fi nar no fianu ne ake laje ona lamiji ne ya e be he ko ne ba ya e be pardon ko anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam e kanu mo e jo kafiri pokaji be mine e to afi tuba e ba nya fi tuba chinyungo elo mo bid'a nyu e nya fi tuba hu ka shi be ba gbo jamoni nyu so mo le moni e fi bid'a anabi ke awo tauba ye no ni jamo fe ne ba da nyu mo so mo ona mo na ke fi bid'a ji eto ebote ma salati mi muslim jamo fe azumi ne ba fe tarawih ne ba fe no fi ne ba fe fe nyu so mo keji e fe bid'a e ko me pepo ka shi be ne ba pa ka shi be ne ba pa na kan bid'a o jama abe bid'a kona bid'a kona to na ke logo lungu e declare that Allah subhanahu wa ta'ala ki ake shi ekleke Qur'an shi ya laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaika war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr limoka ekleke Qur'an ya laylatul qadr ne ka mini po ba to no ni laylatul qadr موكا ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر بكني هي ولا بكني واتوني موكا شيء هي في ألف شهر ندي 1000 months نيكو أبو أكونتا 80 years كسي ألو 3 years كسي نموكا هي في نكان جيني نكان هي في نكان ni oken jani wason no ton yem no fo no ofe no kunu ni moto ebo son nakaji ndomo ni moke ke ba hawo ni moke na kan baka metanazzalu malaika din pleke oshe waruhu fiha ka jibril den tangbe ami bi idni rabbihim ya min allah walana min kulli amri ya famu fa famona kashmini salamun hiya nakan baka he jola soni hatta matla al fajr kashmini fajr baje jama nam bian laylatul qadr jomone ye je jakewo wodenche wol wodenche wa prepare wa yake handa kan beke shike de tarawih na je shike de ramadan shije ke agbe na agbe billahi alaikum mo ko tarawih fene sole e ko me jeni ke nu mo he ko yi because jama go jani je anabi no mo ko he mu kristo fo ya me chonyu mo la me chenyu jama fe na me ke yeso nyu mo na me teme ko me chonyu je kristo fo fe ni get trinity ameteme kwa mehyo nyuma meyo monotheism one god sima kwa ma du'a al kafirin illa fi dalal ame so ni mo fe ke ni mo ka je fe ke la de mo mi wo ga gbe na won again the name of jesus la gbe na la won shilo akeni kafirin ni mo so mo na gbe ne jamones efi onwe je na ne be kebe ko na kanu ka bon ka ko ya ke chi ni o masalati mi no owo jalabia no to chen bo en bia no ofio inshallah alo ajia mashallah ni mo ko no kra bia ni onuchumo ni mo ko no ni fio muslim ni mo ke he oja mo no fe to le ba to wahala fe no ba to ni wo sumo na yibe na allah subhanahu wa ta'ala cheke wo ke ma ke ka men claim ka men jami amesumo mi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni kama ma kesh keda mi kama sumu nyuma menyi muhammad sallallahu alaihi wasallam se ake aye na mo se aye mukum se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wanye se kama fe na ka yuhibbukum allah subhanahu wa ta'ala kama fe na ka masumu ame wa yaghfir lakum dhunubakum ni kama esha bakia so manyame o ke mo ke e janu mo he na nan ni mo jamo ya jimi ni annabi say nyemu kamo ko kashi sumo ni mo lele muslim jile mi fe islam allahu akbar ahlus sunna wal jamaa mala
je no nyumwa tawo osumo nyumwa o fe ibada na mo no fio Sheikh Tijani no eko Sheikh Ibrahim Anyas no eko research no eko fio Haji Umar ma no eko Haji Shuaib ma no eko na mo no fio Annabi no Imam Malik no Imam Shafi no Imam Abu Hanifa na mo no fio no nyumwa bibu o Sayyidina Umar no Sayyidina Abubakar no nyumwa tawo fi Abubakar ka Umar le nyumwa fo ame afoba Annabi bi do pa me fio mene chef jogologolo ni to kongloni kaja me si Annabi se ene wo imam kenkle bieto Imam Malik me ke Imam Shafi eko ame fe ake ame ka keshi kaji ona ko ka hadith ko akone hadith sahih ni ene ji madhhab no se yin mo ko se o ko toy Maliki ya sijo yo Imam Malik se ka bu ake si Imam Malik le won ke Maliki ni le no mo se yin kele nje Maliki ni to Kristo fo ko nyoko no bi la keshi ani Yesu Kristo wo ya keshi Muslim leke da bi Christian wo ka okay won onu shi Muslim la shi ji mo ne ke yin ni ne eko e ke hanyu no ni mo ka fie no page no na efio Yesu wo ye o da se ye John 5:30 ake efe no kono ko jana na fala ake efe no page no na efio ene to ake Muslim bo ko ka Kristo fo nyo ni e shi ji Kristo fo na shi mo no ko na ehin Yesu se o ka Yesu Kristo fo nyo la no mo se ehin o bo ko yo Malik se ka gba ke se he Malik no Maliki ni ko ga da bi ko ga ahli sunna ni ko ga he be wa ahli sunna ju no mi ame che o ke wo aka ba nye gbalo se wallahi be no ba je Ramadan e se o khutuba je wo bu sha ke shi ka gbo ina ko le ibada ni Annabi sallallahu alaihi wasallam e to enyo na mi ka gbo ina ya ka shi no wo ko ye ni no aka shi no wo ko te shi no ko be bo fe mu ka shi no wo egun ka wo ba wo ka gbo ina ka ta shi no wi mo ko ka fe zikiri ko nyumba tugu zikiri no afia ko no dani oba na ka nyumba ni coffee ande bi ni coffee abia ne je na coffee on keke sita ka fe lete ni mebi aka fe go Ramadan ya na gbe me ko ma Allah subhanahu wa ta'ala ka me fe khasratun fi dunya wal akhirah alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim ameden cha me gbe ameshi na me gbe amewoku meshi Ramadan ya na gbe ke tarawih na bon solim e ba fe wona pe mo ko won ke te ko na fe tarawih sunna ye abadu mo sha ba che da bi se aja banku ye je se ajo mo je shum ke te je ke jamo fe banku ke ni ne to e ke jamo fe banku ke to wallahi bien na aja ne e bien na aja ne ke e bien ke jamo fe banku ke to ele nja dini don ni wasa ho inshallah Laylatul Qadr esani wa ba yo ke bid'a jina ke botemiye inshallah ba tele khutba ni je nyome on bi Allah subhanahu wa ta'ala ne sa wa jama hawo on bi ni mo ne sa wa yinto hawo ne sa wa tuye hawo moko ne abo eni ne ko to wa lecture die wo fi ko e bi etwe ni wa touch on marriage ne ke ma ke shi masha Allah sheikh Allahu akbar enne me ke fo smo ni wie ke fi na ke mo ne ota point ko ne ngona inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbabo sef mo ngo ko ngbe nte o bo aji bo mba ma jam ma fe jam ne ngona ko ngbe nte o ekule bo lemi ke 14 years ago ona be ni no fa ne yo ne ngona na kaji be ne yo le na kaji be ne yo intake ko ba si bi ane bini o ma take mo wala yan mi don ken take ni yue mo ni ma we no ni ba ngo na pa miss je ma bon so ni ngwa he wala yan de ke no ba fi ko pa ke ha mi bini ma bon yue mo ina ka yue mo no ni ba bo mi se ni ma kwa no ni ba fe nyu mo jam yue mo yue don ma so le ma te ma fe tahajjud ni ngwa he wala yan de ma fe sadaka ni ngwa he wala de go wala yan mi don mo ni yo mi ni mo adini defend mo money no waja din defend no aga so dia keke bi ni so be se o ba wo so ke bom be se o ba wo bom si bia ni je na kan be ni le be ni no jino ko defend adina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mami ko amaka we Imam Bukhari saneko Imam Bukhari ka ke shi mo na ejemi alo e me fun mi alo e kan fo mi ame fe pepe ni yen enyubo yin mi ka yen ye adini mi enyubo yin pepe je ame difference ba me tin kan mi e ga mi ne wo e ka ja ke ntumo ni ntuwe ife ye boye wo no mi e shoyi
no come for me when I got Jamie o come for me o difference go be take am oh no di kawe no one ke gba lo ni keke tu nge eta no ene pe eta ko fe na ka no poni mo ba jo mi e alo je na ka ci ko te ko mashallah mun le karatu mun mashallah ya aya imam dini na ka me ka me ba khutuba me to no ni ba ngo jama'an aya ame na ka shegu jale be ke shi du'atu abwabun nar du'atu ni ne sana te me du'at me na me fi wazi na me nchame kan wulami wala dane wazi marriage dane wazi moral issues ahu iska ko keje ni ne Britain e chamike ona show ko ya wie ona to moral issue ona to scientific geographical mini ona no ko wie mo ka bo na problem Allah kenyo so nya cha nye abonsa po ne le ke me ba na problem o ba yo on akida o ba yo on bid'a mo ga she ato afi ko me wa pa asana isana yo terika be asane isana yo bid'a asane mo ne fe bid'a asile ko na wie no ba unite wo no awie no ba unite wo unite me no min kenye bagbe pa mo ko nye bagbe pa mo ko age si makpa bid'a asane wie mo alo makpa shirka asane wie mo alo makpa nye firka je ne la je asane wie mo mala mahmud adam e kiage si mala jafar mahmud e ke keji wo kenye bana mi kenye bana kan gbe pa mo ko ni mo akpa sui kella mo me poni na ya kenye bagbe ba ke te ma fi istighfar ni mo kenye she kim tuba ni ma fi adini e ba ni mi wo ke mi ni هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أكاد دين النبي محمد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يباني جامو في جامو ناتي كلمة في كتا كتا هو بانو باكي ni Islam so moni ni Islam na moni شاغبنا كان نبي كومي ومن سنه جيم الو جينا ان شاء الله واتنا الخطبه نجي يوم يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم سومانيمه نبي بيهاني مبيانه كجانب صلى الله عليه وسلم ني سيدنا عثمان رضي الله عنه ابو بكر با عمر با na bara sayyidina Uthman agbele ke jana kan biya mi se ke ya ni fitina boti adini mi no di amale bon adini mi botem me ke ni bi bon adini anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e jamo mi botem anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e lomo ne woshi mo ko femu ko ne ba ta ke jamo yese ne ke sahqan liman baddala ba'di po he ke am ko femu ko ne ba ta ke njamo yese minewo ye wasana agbele no be na bo ahye mahshar ni anabi sallallahu alayhi wa sallam ta alhaudu ni aka musun semba enwo bona fe ne ha me na me nuwe bi amini musun se ku kemba me kuma ya me ka musun za me je na mi chi anabi sallallahu alayhi wa sallam bofo e ba kokwa ka ka nya me se na agwa me ke hwia me ke jeje anabi sallallahu alayhi wa sallam ne ba ka bofo aka chi ummati umma jami na ba ka anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka ya rasulullah wa babo fai no hwia me hawo menemo oleno na me fe yo se bi amini o chon sekota me taka o jamu mini hani me fi onaka kenkle aljahl ignorance ignorance e jama ke o mo fia mo ko jamoni pe ba yu ke je enemy moni kan o Quran ne enu wo shishi according to bin annabi ke sahaba anu wo shishi ni eketuoni mine la jini lo imi kete aya ko me pebo eli si enu wo shishi according to bin annabi sallallahu alaihi wasallam ke sahaba anu wo shishi ne eketuoni no panele ni le lo okay ni le lo je jam ko ne to Dr. Ahmed alo am ko ne boy mo ne ba to mo Siddiq alo to Mala Adams si mo ko fe mo ko be fe ne Quran kan mo ngwe ha be fe ne na bu mo ka Arabic ha be fe ne tasbih de ha be fe ne agbada de ha be fe ne chenfe ha ne ye ha ni Arab nyoni ha jahil ni zunzuru jahil ke je nu Quran ne kan yo shishi according to bin Nabi ke sahaba no shishi ole no ni jahil ni ye blofo wie mo me podencha ay blofo e ko ke science be ni you ke ewie ke science no ni scientist ni you ke ewie mo blofo wie mo ni bonu oshi si am a language me be no no she je na kan o ka bo ko blofo pe no ke to shi na kan aba am like boy ni na jibo ignorant jibo na kan feel them
example ko ba shia the word psychology mo ko ba ke ko nge psycho gbele ko yo no fo no use psychology emi scientists ele no otu ona otu o se la ke jahili ji no use psychology na kan no no ko ge psycho gbele ele no otu o ge psycho jahili ji o e kan ya ko use the word psychology na kan no watch akechi kyawo na ni mo ko kan the Quran kai me people ameni ni omo boji Quran ne kan o fe no shi enini meni ni omo boji ni o kan kla al jahl menu Quran shi amekane amehimziku na menu shi mene hifzu hu amenu shi kage hifzu Quran no jino ba hifzu Quran no onu shi na gbene o ken tuni to be na nabi sallallahu alaihi wasallam wa kofi noni jenyo twist wo mona itiba'u al-hawa na ba ye twist wo mona sai addini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko na ka annabi ke neke silahwe ele tui enwono tumuni wake jamoleke ba wake jamola kan ke le tui emi shehi wa tui so mona senyo nimake afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala an aniona moni ekwa etui so mona ni aka nyonwode ehire se na efe na kamenyo lajele nile no ihan la nile no ko na etui so mona ni efemi ni enyonwoke hale nani dane biane fitna ko ne gbe so je fe no di duat ko me na acha me gbe ke je UK ke agbe US ke ngbe fe acha me gbe biane pe ne me ya fe jahile ye no fitna ni ngba ke awo ye je fia ke mene china efia ni internet yo jeme no di mufti men ke Zakir Naik fitnatul umma na ke me nyo na me di me ameba na me hye bani jen anabi sallallahu alaihi wasallam ken shamen quote Quran anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ken na gbegele ba fiye amen quote Quran amen kan Quran shinana me yo ya ba me tojo ba marriage moral issues mini jamuko bino ba na ke si touch on akida no mo ke tu gba lo e jamuko push le stage ni mo kala ken neke wallahi je mene ju wo pa yo mo ji na ame yo many one can create awareness because I want like neke fitna mo fia mo ebotemi bia me ni woden che wonu we na ka fitna me na wi okay oh mufti make let mo na je sahabi ne ona ko na like sahabi meneme aka me wi afi videos agma me letters agma me emails agma me mini na ata me kemba sunna nabi sallallahu alaihi wasallam no shamenga me tu amenga mo me ngbe ndane o bana le wonke ni ne efe video kemba dana efe video beka nya gbofia ka ha miahu akene lake aktharuhum aljahilun amete me pie jahili dinjami aktharuhum jahilun keke enavi ma ka oken wiekwa me ni support sale eye ke fa ka je mufti jile je mala jile le student of knowledge jile bia na ebon fatwa hamo eto mufti ebon ege mufti egba na ke twa me Zimbabwe to bi no bia wo twa mala me bia na ha fatwa mene ma tweet so mo na ase na me hiyo ebote mo efia no ba tweet so mo na be no ke amukwa ke na jesu na ne e ke chiko kue ke okue ogwa mi ni no nje enyo jinu no ne jete hiyo nyen loy laje loy du'atu ala abwabin nar aw fi abwabin nar du'at na me dumo la pa ko na me ncheme ke mbami semina me ke to me ke Quran me ko ncheme ke Bible ame Quran na ke nchemo ke wulami raga nyumakaishi wadhkurullaha dhikran kathira nyumakanya fi dhikri babawo o bana ke na ncheme ke wote khutuba de jake wene na fi khutuba anabi sallallahu alaihi wasallam ke mokofe o ko nyimi po efe no ko ne efe mistake no ke lake pa o shile ma ke papo de njebo de njo hwe oduma evite sinata wa ya khutuba ke ha o dhikri mala bena fe khutuba no wonto wo fite wo juma fe kekap ona bina acho ken wulami si Qur'an aga chewo aga nyuka wadhkurullaha dhikran kathira la'allakum tuflihun Qur'an ke anabi sallallahu alaihi hadith dina ke chewo me ke wulami ene no humini ehani agbida ba islami no ne jeje anabi sallallahu alaihi wasallam ya sunna kunna kan sunna mutanawwi'ani different faces ne here anabi sallallahu alaihi wa ya sunna ko ken kleno ko la muakkadani
noni je nyo mustahabini noni je te mubahani dana ayeku a eto ake ihale qaid mutlaqni be fe be no ba fe isa ama ha wa example ke aka muqayyade sunna ni muqayyad ni sunna ni aka si neke raka abone kan afiole for example ka solimoni ni be abone ke mi afioye la ko ni shilo ni sumi na afioye ne example rakatel fajr raka nyo na afira na solo fajr raka nyo afio ane bi le chon obeni le so le ha na agbene eto sura na kan bi mi sura ala fe le do aka jo kan na kan sura si raka nyo le kepe na afio hunda na solo mi ni fajr be fio ne na asole fajr bia ne ke otesi to 12 o'clock no fe na kan no anu mo bae da bi ko ba fe jo hu mo bae da bi ko fe 6 hu mo he mi no aka enyo na kan zuhur alo asr alo fajr solimo be na ton le pepe ko ba fe konklo nyu mo sumo dana ayeko anabi sallallahu alaihi wasallam egbelemi be fe bi oba nyo fe be fe bi egbeka no ba nyo fe to example zikr fe mo sikeka to he ko me na fe ejeme la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar ene be fe be mi afi akana nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru allah fi kulli hal na aisha nike e kana nabi sallallahu alaihi wasallam dhikriye sufe sumi wada ya janaba mi juwe be janaba mi juwe fi dhikriye fe mi laka onu shilo e fi dhikriye be fe be mi si bia ne akabia me na ha khutuba mi no wa fi dio no wa fi no ko me no wa fi bia ne dhikri ko be na fi mi ndi na ka dhikri na fi no je khutuba alo je na kan o ko fe na kan no e mi oton na kan ko bote kunchun toilet alo mo se mi no ya shoma alo ya juwe je wa fi dhikri e je me ona je agubo shapato he na agu ye je sufe sumi ke he fe no yo wa no fe dhikri wakabo ko ba ne ke ba ke a ne ke zikiri ne ke pe le ba habo kai e ke ne ke be pe na fiole ona ke bia ne ke bo ya kole na kan bo fe mi ni o fe bi dan he na ne be ke ne ke pe na fiole ko fe ne ke pe ke egbe ke bo gbe sika mo e ko me pe mi na ke be no to mon jama bida ni o le letter qadr mi as simple as short loji ene gbe so efi abia no di keji asole ise tan ke ka asole aka asham tarawih ke ka ke nye anya be ku 12 o'clock o wa gbe nye so ebie ka ka aga no awule tahajjud means tahajjud ya islami modern bo no di tahajjud na ke tahajjud ne gba ni aka wala jino na kan gba ke je ramadan mi atole tahajjud alo atole qiyamul layl ka abote ramadan mi atole qiyam ramadan alo tarawih ba komito open no ko komito open na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sahih bukhari mi na aisha radhiyallahu anha ke wa ke shi anabi sallallahu alaihi wasallam ne ke solemone mi after isha na kan tarawih solemo mi alo qiyamul layl alo tahajjud eho 11 raka eho 11 ona ga bia na hawa he na ne bi ho ya jeme ehiji anabi len cheke wa ka wa nyo feke je wo hu kemba shimi na aho ya 11 obi na awo limit he no ba waye ona na aisha di moni ka anabi yo tumi ele di moni ke we ne aken ne keji bi na anabi solio sayyidina umar lawe tame lawe na kanu ebu amene ne yani ubay ibn ka'b elida me solio 11 raka sami ana hadithu shadh ne ka gashi ana me solio 20 raka bi amene example nke bo fe wa to nyoma wote doctor yen wa ka sa kashi raka enye jina na nabi sallallahu alaihi wasallam fi alo asole raka bako ya bi ene wa 9 wo fe wo ke asole 11 mo ko be pe odo gbon ko kwan ne kende le ewi akashi asole 20 bia na ke gbon ko kwan ni poden che bia na mo wi ma ba ko ewo wo fe gbon ko kwa jiwo shibe na wo na ba ko ewo mi abaje mo ko me no na abashi me 9 mo ko me no atole shad no wona ka hadith je hadith sahih menje sahih no jina ni sayyidina umar efe e copy anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shimene ka so ne shaitan masalati je pie keke aso ne 10 raka masha allah
ka kenya sa nye be ko gbeke ken wa amna 11 raka kenya ba ne 13 wa ka was chef na we e tu aga gbena ka chef e ko no tu no ye se ke ko na sole wetra agbene jama ene be adina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba sole tahajjud no afi after isha fa no na afi after isha no desa ke masala ti impinu wa sole amie no asole acrobatic sole mo kenini electric sole mo to sole mo sole o wana ke tahajjud wo fi o adala qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar kaga nene alidu and is go Allahu akbar o wana ke wo sole tahajjud sina ka sole ono ajo si keja Ramadan na sisi je ki agbe ona agbe si bene yo leti no ka si bida akenkle ji afele enyo no ji bida akenkle e ko me pa solio bida ni ji enyo na kan sole mo mena abanya sole le abake asole after isha alo ka ye ni na sole shaitan aya fi ona ba ko na ba sole 10 mi 11 mi 12 mi 1 mi ko na sole anya sole na kan bia umi wo gbeke kenkle anya sole gbeke kenkle alo gbeke ni ji enyo alo gbeke ni ji ete China ba fele na agbe 10 days aba fele ko me pe na solo 12 o'clock no we me be afia Ghana na because na afia na kan Ghana check 40 years ke na kan no ba Ghana e check 40 years e si me na me fe Islam over 100 years ye Islam amele na kan no o no we ye Ghana bida hin bida na go 40 years what me ko na kan bida we lo no ba na ba dini fe mo na how many years 1440 years tele da ga dini go wa ni mi lo no ba bene yo leji ida ke ka sole shaitan aba sole na kan tahajjud de aloka sumo aya sia na ma sole gbeke ni je enyo mi e ko me pa sole o sik ona mo go na yo ne le imani gbele akramaka Allah shehu imani gbele wala na ke ko ni na tun le je bi ene be wo masala te wo ye daru sunna o wa fe sunna mo fiaw ne sumo ya sen kejen ma sumo Saturday ne biele nyewa wo bi mo fiawa ke tene no wo sumo ne na ba 12 no ni go so le share ta bo jola ke munafinchi wo ya wo ko get 12 de joba 12 oba me kata to 2 na afa kunute no baba wa me ke yafo munafiki je yafo bi afa kunut Allahumma najina ilahi wal ko ba wa me ke munafiki je yafo ko gbona ko te se na dame la da ke ma bendu mo so le mo ke je 12 mo fe ko na after isha awaje tarawih sho nene tarawih do tahajjud do qiyam Ramadan wono ka so le isha ta no wajo we fi na yeni after 30 minutes abaje nene tahajjud nshi by 9:30 jo 10 jo ka pa ya wo dan ba te nene consultation nene fajr sikonye ya chen ko after fajr anabi sallallahu alaihi wasallam ka jide yen chen ifi kenye so le witr yen chen so da turaka na gbe na ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka last 10 days ne yen chen istadal mi'zar ifyami ehmi haw ejibeshe wa ayqadal ahla ne to eweku ma she ngaka biashi wa ahya al-layla ni ehani gbekemu ekejanu mo wakabo te shina kan manke no te eweku ma she ka gbe na te aka le Quran me ni fi zikr efe me ni fi ado efe ka ka ibada je na fila no gbe no na gbekele bia no te shi atumo 9:30 o ya wo te shi o ati to 2 o'clock alo 1:30 bia na bo ko ngako bi yo tumi agbene no we je Quran aka no bia no gbe na kan tarawih no Quran no ba kan be no atashi no ba kan de because I click less in a can yomi no feel no mo after but because can mo no ko alo fe mo zikiri alo fe mo adoa alo na kan be ka teshi po no ho ni e hanyu no din na ba ye ni na kan mankem ena ibada ni ena na kan nabi sallallahu alaihi wasallam if you manke o inshallah won chona na ke announcement that be ene tahajjud na ka fi o inshallah say o fele 12 this year benan nabi anabi fele akadi no ba chakele o fele 12 this year wa fele can you pass after isha esi after isha aye ni etan inshallah Saturday ne gbeke abaje Quran e kan mo shi keje bakara ko kenkle be na je shi aja azmi shi photo na je shi ka je ba fe meyin ya baka asha ko 10 days aba ke 10 days ba amana tahajjud ela asha ko 10 days afi tahajjud okay but no fi ko njo mo jimini no fi ko njo jimini alo na kan ko lu ala so ken so lewo ona get tahajjud afi ko ne tahajjud
la ga no jilo o ka ga last 10 days anabi afie mi hawe no jino wa na ga wa increase Quran e kanemu ya Solomon ke wa kashi ni wonye chehu na ka man ke de pa go ayen lungu ke mama salati ke wo ga tontoto na egbebo free ka imani go ga o me vim ni je imani ni vim ni me ko ka me sha me jule adu ame ga se o be ni bo ete jamo ni jule adule nyumba to egbele ote nyumba to egbele no ote to me no mala Ibrahim ko ke e ka nyumba to egbele no ote fe mo mi ne wo ake gba ke ni aho 11 raka o so lete o bo ku o so be ko wa so 11 kono o gba lo mi la lo mi na mo mi lo to o kiga julo won la o ne ko bo ne na ga shi nya adini e ke na ga ne nya adini le be ni ni kiga na we tun se aga gba ga ya shi mo gomi e shi mo gomi na je nyumo nyo ni ka ibada de mi no nye fe nya fe ke nyumo jam ne mi no nye fe nya fe na shi mo gomi e shi ni ga shi mo gomi e shi ni Juliet ba ga tu ga ni bi ele o mi de wa fi do ya ne wa salati ne ana melogia daga sallallahu alaihi wasallam masha Allah lailatul qadr ni gbe fan gbe no ni wa lailatul qadr Solomon tahajjud de gba ko me no ni last 10 days wo cho Solomon lailatul qadr se lailatul qadr renta e ba gbe ke ko me pemi shaka what we last 10 days ni aji wale beni no ka je ko potenku ko e fe potential wo Solomon what is on odd numbers 21 23 3 20 23 25 27 29 ene pe no ba ti yemi aji wo si ona ke nyo wo lebe poteneje ko wo 10 days e fe keke wo so le fin ki ni wala ko wonu njilo inshallah bien wo ke daru sunna ni beni ya le na ke jo no beni wo ba fe le money le we ko na ga ba gbogba lo to o jamu no wo fi o by 50 years 70 years o me be o be je bodon ati abu wa konta agbene o ke mba fe jamu ya moko ewo mo ke asejeme egami ya wana ke gbogbo na afu mi o ya mo go ne yo ne le so le keje ko ne pona ga asima se egbo o ko gbogbo ya le wa fe aga me fi o zikiri ko na ga me ya ni eja me yense la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayat ka te dibu alo asmosa no ya ka ko ya bla o la ilaha illallah la ilaha illa e wa ga ke imani ga ya imale sika mo go ne ewo mi lo ya la ilaha illallah la ilaha illallah la wasona me ambaye wosebu ayo ya ke no ya mala ayo ya no ya amete me be na dani yu e bi en ga me tuna ba ga ga ba gbemi tomo 4 years or 5 years ne moni tutun le ba na ga atakuruma jinni ko ya gbele atakuruma jinni apotoro ko ya gbele e ya yemu ko ngase le gbo e ngase yemu mi jinni ko ne mulale ni wo wo do mo si garam gam o yu olulu bi ane ko e ba no ra ga magbo bi ane o yin o giga o na olulu ka bo gboshi ko na nna nyumo wallahi mo go bere o ba fi adini yele wo no imagine mo ni bo kan Qur'ani no kan sunna no kan fiqh bo kan heritage Nabi sallallahu alaihi wasallam no ka jahili ko tayi ko na ro ko be ne kan of graphics kekele to be no janu ngwe ha ni Allah subhanahu wa ta'ala ko agbe o mo khutba na je Allah subhanahu wa ta'ala ke falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله يجمع بيننا وبينكم الله سبحانه وتعالى كاشف لذلك الله يجمع بيننا وبينكم وإليه المصير الله سبحانه وتعالى كاشف فلذلك ينهي وعمل سماك كون يفيدي nyeka yi Qur'an ga sunna o se nyeba hi amese keje ba hi na agbo nyeka fi dawa podon nyeka yi Qur'an ga sunna do kanye ba nyeka shi jama zikira ne jama piyame jama na wasuma wai jama la ilaha illallah jama muhammadur rasulullah komo ila salatikum era nyeka chono nje kokpa nyeka chono nje fun nyeka chono nje anabi no nyeka chono nje tijani no nyeka chono nje anabi nyeka chono nje research bi anu me nyeka ahlus sunna jame ahlus sunna ni wa ka fali dhalika fadu ene he wonye chame kaba ni wongbe ne fi awaz ne ka sham gumko fadu wastaqim nyanya na ne ma shi garam gam kama umirta to mo ci to mo be ni fo ba ko do mo shi wala tattabi ahwaahum ne ka hiya me tuiso monase
وقل من كما ما كشي آمنت بما أنزل الله من كتاب كما ما كمنون نبقى كشي ولو من نسينيو وأمرت لأعدل بينكم نكيف بابا كونيتين الله ربنا وربكم الله جي ونمو لدين نمو لنا أعمالنا ونتم باكو جوي ولكم أعمالكم نتم نينوني لا حجة بيننا وبينكم بيان نكو باو كنيتين دون نني وكاكا وتيبه نيتي نكامي الو نكامي وكانيك بنا الله يجمع بيننا الله سبحانه وتعالى ابابوا وفيك وانا وصنا بلينو يس ني بابو واكونتا وانا جنوني ني وكا ومن خطوه واوا بني نوني كي النبي سنه يا نو سي وباني moni baaje moni emi baafun moni sumaya no nsho moni sumaya no poison moni sumaya sen moni so nwe etake ne ke mini nyumo ke gbalo ke ne yin ese la wono shilo ene nyumo kai moni faman sha fal yu'min wa man sha falyakfur ka wa nyo poden je inshallah wa ka satide o waji tahajjud so le monshi after isha inshallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk